Persons. First of all, I want to apologize for the delay uh, of this conference for the press briefing. But first of all, I would like to introduce from our side. This is Karbi Film Society. I myself is the president. My name is Maniram Tiso. Next is Mohol Singh Rongpi. He is vice president. Sondra Singh Pro, everybody knows. He is here. He is advisor of our society, and our general secretary Dilip Dey, and our office secretary Ram Kumar Teron. Yes. And yes, organizing secretary, our Suresh Timung, and all our members sitting behind me. Now I would like introduction from your side. You represent which media? Media courting your fan summit, Film Society in the Prangsi. Karbi Jutang Sing Hon, Mate Lama Janga Sing Hon, a cardom Pajirigo. Cardom. Maso conference bank, Nitum Pachun Ponji Kusi, Nitum Pachisi Pond, Nasi Lanchola. Law Pomet into President Sartame, now to Manu Talo, the non Kevanji Chitia Chiklo, Kepla Pentrisi, La Nini, Karbi Film Society, Manso up. Kaitan in Canton Tom Ben Lasandu, Sitame, non la Covid, Manso ke Duko Joni, non in Canton Ben, was up so partial, or Pistan Tum Kayateng, Manso Sayang de conference, general conference Mate Chong Mai Pi, Manso Pachunji Fantasik Ponlo, as a little Bangso a Chong Mai Pi Longe La Hello, Programa Luating Bagala Hello, Litum Tarik Kep Bangsoni Banke, earning some por Pagi Tom Mageliltum La participants, Mate, delegates to Mapan, Niltum Reception Doji, Laben earning some por Pai Pli Banke, subject committee meeting Doji, Lapen Lasso Arni, earning some por Pai Hora Achitim, 5:30 PM Menge, Joycing Togbi Cinema, Chikimo Film Sopu. Maksud asayang dengan tumbi ponji, lake kangpu ponji bang lake Sar Juni Timung, Honorable MSc, Karbi Thomas Council, lapen de la sob ingpu pondelo pulang te niltum bang so long kachichini tupu National Award kelong Karbi short movie la same peneng se kelong Lamarjan solo pada paklang ponji. Laben de song thak National Award ke long tang Lamarjan do muso bipo bu thang club labang so Lamarjan same dak paklang ponji lapen haimu pu prak cine award along bang so nong e ke long haimu best film lo other than Assamese language bang so a category long ke long kon haimu Lamarjan same to paklang ponji arni gang sam por phai baji pho la so abang ke niltum open session mate ratamai pi bang so niltum song president hin pensi do pon po la pente niltum bangso radamai pilong niltum karchu ponji bangso penando dak herilo la so sayang deng bangke felicitation to eminent artists and personalities ke chengsi bangke Padmasri Dhanesarang ti sar alang lifan archu ponji la pente hini bangke Mr. Khonjan Kisornath producer and director kachichini thu national award ke longa bangku Kachichini tu po Lamarjan National Award ke long bang po langli phanar chu ponji lapente ke thom mangke Sar Bida Singh Rongpi founder president KFS Karbi Film Society founder filmmaker lapen renowned singer lapen hal haimu a film producer director haimu film la Praxine Award ke long bangso haimu Lamarjan same alangli si customer ponlo produce Sarlo la selang liphanstame archu ponji lapen de tiang deng mange Samson Terang founder general secretary Karbi Film Society non bage advisor lo alang liphansame ni to archu ponji lapen de duthulang sangpi pukhila lekthepi renowned singer alang liphansame to archu ponji lapen de duthulang trok bange Hemari Togbi retired deputy director art and culture labang trok panil tum bangso radamai pilong nil tum archu ponji la so radamai pilong ni tum alhi sarpu ke hang pon lake chief guest
Sir Dr. Tuliram Ronghang, Honorable CM KAC, lapen the special guest bangke Horen Singh Bay, Honorable MP, 3ST Autonomous District Parliamentary Constituency. Lapen the Dutula, special guest long, Sir Surya Rongphar, EM, in charge art and culture. Lalo lapen guest of honor bangke Bidasing Leng, Honorable MLA, Sir Dorsing Ronghang, Honorable MLA, Rup Singh Teron, Honorable MLA, lapen Sir Chandra Singh Kro, President KCS, lapen Sir Barimingti, President Karbi Lamedame, lapen la tarik ke babangge lansin tum sayang deng inton ponji, lapen tarik kreisi bangke citia ciklu tarik kreisi bangke adap porfainar kepen bangke Lake host ponpo lagi iltum song a president sir Dhuniram Tisohin bensi bangso lama bang intur ponpo lapen te ladak vice president lapen vice president bang hini Mongol Singh Rongpi lapen member terang alang tum cerap dunsi bangso lake host asai bang tum pacun ponpo lapen te porfai nar kebra milining koi apor bangke nilitum larang sina sarpo rurang sina sarpo pan nitum kardom karbi asang deng padu ponji labang so asang deng keja ponji bangke iltum Karbi jutang song mate Karbi Culture Society amai fu Chandra Singh Kro sarahin bensi bang so asang deng bangke japon po lapente porfainar kebra chitim 8:30 la so bangke kichikimo almost to be led by Ben Singh Timung senior bangso artist lo Karlitang rumhan chikimo bas so asang deng bangke alang lin pensi klem ponpo lapende bangso long chirap din bangke la song kong chun bang alang lisi bangso bang chirap ponpo lapente porfai sirke pa bangke plantation program do awareness program for good natural environment to be led by Mr. Surya Rongphar, Honorable EM, in charge art and culture alang lin pensi bangso sayang deng bangke pangcheng ponpo lapen baji cap an bangke langso ke jun lason lapen porfai crazy abangke niltum puthot bangso conference mate chongmai pi bangso ang deng bang niltum pangcheng ponpo lapen te porfai hini bangke tamari ke lang lapen porfai ke thom bangke puthot niltum bangso conference asayang deng bangso kijut asayang deng lo Central Executive Committee amai lapente laso akimi bangso abang pu kangwai bangso arpu kacilar mati kacingwai laso asayang deng bang ponpo 5 September আজি হৈছে 8 তাৰিখ আজি 8 তাৰিখ 5 September দিনা মোৰ কলকাতা সত্যজিৎ ৰায় ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউট তেওঁৰ দিন লগত মই লগ কৰিছিলোঁ তাত তেওঁলোকেতো বহুত এনকাৰেজ কৰিছে আমাক তেওঁলোকে ইয়াত আহি প্ৰগ্ৰাম কৰিব আৰু আমাৰ লগত এটা MOU চুক্তি হ'ব সেই চুক্তিৰ মতে তেওঁলোকে এভৰি নাও এণ্ড দেন ফৰ দি কোৱালিটি ফিল্ম for the exposure of beautiful culture story everything hitu mane quality jate technically sound hoy aru outside exposure karone teloke ahi amak yat workshop koribo training dibo etc gotike hey eta Karbi Film Society development to bortoman leke itu aru photograph to ase te Karbi pohodi ami honor korisilu photograph our office secretary will provide you if you need teo amak welcome korise moi goisilu nije 5 tarikhe এই জুৱা September 5 তাৰিখে গতিকে মই যোৱাকালি আহি পাইছোঁ গতিকে সেই ডেভেলপমেণ্ট এটা হৈছে এইটো আমাৰ Karbi Film Society এইটো ক'তো হোৱা নাই অসমত প্ৰথম আমাৰ লগতহে কথা হৈছে গতিকে সেইটো ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকক দিছোঁ ইয়াতে আমার মতো আছে কার্বি লামারজান লুনতুমো টাংচুলনা আমার মতোটো এইটো আছে তার মানে আমার কার্বি লামারজান মানে কার্বির যেটো বংশবি তার মানে উনকির আর তুমো মানে লুন পুরোনা বিলাক সেইকাৰণেতো আমি এবাৰ কনফাৰেন্সত আমি সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট দিছোঁ য'ত যাতে আমাৰ
আমাৰ ফিল্মবিলাক কোৱালিটি হয় আপুনি যিটো সুধিছে সেইটোৰ ওপৰতে বেছ কৰিহে আমাৰ কিবাটো হৈছে সেইকাৰণে তাৰমানে আমি সেইটো কাৰণে সেইটো প্ৰথম ইয়াতে 10 তাৰিখে আপোনালোকে আমাৰ প্ৰগ্ৰামত হাইলাইট অলপ ধুনীয়াকৈ চালে না গম পাব ছাৰ আমি ফিল্মটো নেশ্যনেল এৱাৰ্ড এইটো বছৰত পাইছে আৰু কাৰ্বি ফিল্ম বছু বিপু নেশ্যনেল এৱাৰ্ড এইটো প্ৰাক চিনি এৱাৰ্ড আমি ষ্টেট এৱাৰ্ড হয় এইটো সেইবোৰৰ ওপৰত যাতে আকৌ কিমান আমাৰ তাৰমানে কাৰ্বি ফিল্মবিলাক যাতে আৰু নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমি লৈ যাব পাৰে কোৱালিটি তেতিয়াতে আমি কোৱালিটিৰ ওপৰত সেই কোৱালিটিৰ ওপৰতে এতিয়া আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰে অলপ আগত কৈছিলে দিল্লী কলকাতালৈকে আমি গৈছোঁ প্ৰগ্ৰাম এইবিলাক কেনেকৈ কি হয় সিহঁতৰ পৰা MOU হোৱাৰ পাছতো আৰু আমি ইয়াতেই গম পাই যাম আমি কিমান কোৱালিটি কি কৰিব পাৰে সেইটোৱে আমি নিশ্চয় এইটোৰ ওপৰতো আমি আছে ইয়াতে আমাৰ এই ছাবজেক্ট মিটিং আমাৰ ইয়াতে আছে প্ৰগ্ৰামত তেতিয়াতে আমি ইয়াতে প্ৰথমতে ইয়াতে দেখাইছোঁ এইটো নেশ্যনেল এৱাৰ্ড এইটো ধেমালি নহয়